so awukwazi ukuthi abofowenu nawudadewenu bese befuna ukuthi njalo wena bezokhothama kuwe lento yamanzi amnyama siyithinta nje njoba inkinga abantu bakhuluma ngemndawe abantu bakhuluma uma uqala uthi idlozi lala ekhaya noma ukhokho bala ekhaya ababheke wena wedwa abanye bangababheki noma ngabe uzobanika lokho banika kona uba support but wonke umuntu uyadinga ukuthi alandele isitano namandla uNkulunkulu amnike wona. Imibono neziphakamiso akuzona ezithi TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-TRC TV. Banya. Siyabingelela Ningizimu Afrika nenabakaqasala kawo sana nabenkomethandwa ziba usiyabingelela ngane zakwethu sesifikile sigalekile khona la kwi-TRC TV bakithi sigijima kwiThemba podcast. Ngane zakwethu mase kunjena ke sithi sinomela kwindabuko nokuyiyona insizwa ke ezokeqa amagula nizoyikhumbula nizoyazi ngonyaka odlule. Sasigijima nayo sigagasa kuFastlane mfoka amavuso mfowethu. Siyabingelela. Sodobe baba asibingelele sithi nina bakwaGalaza uvuthwa ngokubaselwa. Saqapha senyele sinambathi samshisa uthamsanga kulabo bakwavimba ukhala ukingile ukudla iqele awusubuye ukudla umfula wompahla zomntanami zemuka namanzi gidla gadlazo yabagadla abagedleza awudina na ukuhloma umthane kaNkonka ka ungena ekhaya umavuso incelo magudulela uNkonka lo dida amaphisi when the lion is back, the monkeys must go back to the trees. Sesibuyile. Usuka yangenisa igadla kumavuso. Sesibuyile Sodobe Kawala ngithi awuphinde lethi uma sekwenzakaleni ngifuna ukuthi icace uyikhuluma igcwala umlomo. No, it's a rule of the jungle ukuthi ke uma sikhuluma ngehlathi ezinye izilwane zike zibuse uma ngabe ibhubezi lisateshelele kodwa maselibhodla libuyile. They go back to the trees. Kodwa nje it's a joke kodwa ke siyathoba kakhulu Sodobe sibonga ukuthi nabalandeli beTRC TV besihloniphe besilandele baningi kakhulu sesibasizile sisebenza kanye nabo kodwa ke angeke size sizishayele sizigidele noma sizisinele kuloko kusho bona they must feel free comment kuma comment sections because mina ngikholela ekutheni Sodobe lento ibonayo kimi iyo into oyoyithola and ngikholelwa nje kusebenzeni ngokweqiniso nangokuthi umuntu azi ukuthi masisebenza sisuke senzani. Khala ngithi siyabonga nje ukuthi usuphinde wabuya nakulonyaka nethemba nje liphelele ukuthi usiphathele izinto ezimnandi kakhulukazi ulwazi. Ngifuna ukuthola mfethu lapha na ke endabeni yokuthi yini amanzi amnyama. I-topic ebroad kakhulu Sodobe le amanzi amnyama uma singayiqala ikuyi-topic futhi eyenza ukuthi amakhaya namhlanje abheke phezulu a lot of things zi out of place emakhaya nasemsamo yakithi esiyithintayo ngenxa yokuphehleka kwamanzi amnyama. Amanzi amnyama ke aphehleka ngendlela eziningi ezahlukahlukene mhlambe esingayibala uzeyifike zibe u3 ngoba amanzi amnyama kuyenzeka aphehleke kodwa ephehleke entweni yomndeni noma phakathi ekhaya la nithi nizalwa khona kodwa ke manje into eyenza ukuthi amanzi amnyama beyinkinga kakhulu yizo izinto zeyithwalo. Kukhona isithwalo esidume kakhulu ekuthiwa isithwalo sedlozi kuyiso sihamba saqindezela abantu. Kunenkinga esinayo Sodobe ethi thina sikhula sazi ukuthi umuntu othwalisayo ubebulawa endaweni ngoba ukuthwala kwakuyinto that has a negative connotation but namhlanje siyafika singaboza kwethu sifike sikwazi ukukhuluma lokho nje boldly singananazi ngako. Kusilethela inkinga ke lokho ngoba kwenza ukuthi lento ibukeke as an ordinary thing noma kuyinto ejwayelekile
noma efanele ngabe iyenzeka kanti kunezinto sotobe ekufuneka zibe phakathi komelaphi nomuntu osuka emsiza uyabona so ngizama ukuveza ukuthi into esidila ngayo on a daily basis lena yokuphehlwa kwamanzi amnyama because uma uqala uthi idlozi lala ekhaya noma ukhokho bala ekhaya ababheke wena wedwa abanye bangababheki noma ngabe uzobanika lokho banika kona uba support but wonke umuntu uyadinga ukuthi alandele isitano namandla uNkulunkulu amnike wona so awukwazi ukuthi abofowenu nawodadewenu bese befuna ukuthi njalo wena bezokhothama kuwe lento yamanzi amnyama siyithinta nje njoba inkinga abantu bakhuluma ngemndawe abantu bakhuluma ngezipho abantu bakufuna imisebenzi abantu bafuna izinto ezizoba they are asking questions ukuthi why impilo yami imile why izinto zami zingahambi ziye phambili uyabona uthola ukuthi uma uthi uyalandela ufuna ukubasiza uhlangabezana namanzi amnyama noma nesimo sokuphendulwa kobudlozi nesimo sokuphendulwa kwezidalwa ekhaya and abanye baze bahambe baze bablame even abelaphi bendabuko ukuthi sengihambe 6 7 yabelaphi bangenzisa lento le kodwa ayilungi bawuthi uyabuka ke indaba yiwa amanzi amnyama because amanzi amnyama aphehlwa ngendlela ezahlukahlukene futhi eziningi and kune question efune siyiphendule namhlanje abantu abaningi abangibuza yona ukuthi kodwa mkhulu leli dlozi lama uthi nginalo yini elenza ukuthi livuma kanjani lona ukuthi livele livume nje ukuthi lingiflathele ugogo engathi engikhulisile noma ugogo engathi esazi ukuthi wahamba la ekhaya simo sinjani yabo kodwa namhlanje uthi wena uphenduliwe usiflathele noma nguye ovulela izithe ekhaya bese inkulumo ithi noma ianswer ithi cha uma kuphehlwa amanzi amnyama akusuke kungaphahla ukuthi siyacela nina bosotobe ngicela nizokubheka ngakimi namhlanje noma kusuke kusetshenziswa tilwane kusuke kusetshenziswa ukhamba loluphahlwayo kodwa isikhathi esiningi leyo nto leyo ihamba netilwane phakathi ezizokhona ukuthi leli dlozi lingancengwa lithathwe ngendlozula noma lithathwe ngenkanga manje ke angikwazi ke sotobe uma ufika kimi uqhamuka la ngaphandle njoba sila igoli kwanyama kayipheli uthi hey bangibamba inkunzi bese mina ngiyagxeka ngithi hey uvumeleni uyabona bekubamba inkunzi at gunpoint you had to surrender so ikhona ke into enjalo ethi amadlozi ngapha lapha out there abanjwa leyo nto leyo eyinkunzi kanjalo ngemithi and manje idinga ukuthi sijule ngoba iphutha esilenzayo singaboza kwethu sivele sakhe nje ukhamba kwakhiwe inkamba zokuthi ibuyise idlozi lithwetshuliwe of which leyo nto ngiyibone mina inama shortcomings kakhulu noma ihamba ifailure because njoba ngikuchazela ukuthi uma kuphehlwa amanzi amnyama kusuke kusetshenziswa into lesilwane so kufuneke kutholakale ukuthi lubulawe noma lufe lolu khamba lamanzi amnyama noma kususwe lobubulwane obusubunyaniswe nalobudloti bala ekhaya so leyo nto leyo ngekeze uyisuse ngaphandle kwesinye futhi isilwane sekufuna ukuthi nawe ube aggressive in your approach ukuthi ukwazi ukuthi udile naleyo nto leyo ukuze ukwazi ke ukuyisusa so ifuna isi-answerishe lapho ekutheni that is why uma ngabe naphehlelwa amanzi amnyama ayikho into ongayithinta la ekhaya ilunge unesiphiwo usobungoma unesiphiwo sobuthandazi kuthiwa wena unedlozi elikhulu kuthiwa wazala wembethe wazala unengubo kuthiwa hey siyabona amandla akho kunabantu abahamba nawe but uma ngabe la amanzi amnyama ake aphehlwa la ekhaya anga addresswa futhi alungiswa wasulungiswa lomsamo la ekhaya lento iba inkinga ngoba uzofika ku generation la umuntu athi ayikho into anginazi izitha akekho umuntu engimsukelayo empilweni akekho umuntu ongangicabangela okubi noma ongangishanga ichitho noma ngani kodwa ngibona into zami zishona phansi noma izinto zami lokhu ngiyahlupheka angikhona ukwakho umuza angikhona ukuthatha ukukhumbula ukuthi kwesinye isikhathi amanzi amnyama aba time sensitive kukhona into ekhaya ethi usotobe hayi sizomyeka nje
akakwazi ukuthi ayisikolweni akakwazi ukuthi athole umsebenzi kodwa makathola umsebenzi abe impuqumpuqo yotshwala makathola umsebenzi angaganwa mayethola umsebenzi yes abe nazo imoto kodwa zife azimthathele le mali la kuye noma ngaba nabo abantwana kodwa akangakhona ukuthi agane ngokuphelele akwazi ukuvusa umuzi wakuye so yizi izinto lezi ezifike zidetermine ukuthi kukhulunywe kwathini uma kuphehlwa lawo manzi amnyama yabona and mase siwalungisa ke lawo manzi amnyama adinga ukuthi sijule ngaleyo ndlela and it is easy ukulungisa amanzi amnyama uma ngabe labo bebawaphehla sebefile kodwa uma ngabe laba bebawaphehla basaphila noma basakhona kuba inkinga ngoba ikhona lento ethi uma liphuma lebudloti noma silwa nezinto eziyigubhu ezinye noma eziyithwalo ebehambe bayivusa sithi masilwa nazo lezi zinto bese bekwazi ukuzibona bese baba nama counter actions noma besukume nabo ukuthi ayi ngoba bengidlondlobala manje yini ke sengiphazamisayo uyabona so kubiza ukuthi ke amanzi amnyama uma evalwa bese cushwa futhi kanjalo bese kulandwa lobudlozi bugezeke bufihleke la ekhaya ngoba that is why ke angakholelwa abantu abaningi bathi no idlozi awukwazi ukulekelela idlozi nje kufanele liphile la ekhaya but nowadays sekunezinto ezihamba sizenze emsamo ukuze sikwazi ukuthi sivikele noma silekelele ubudloti bala ekhaya siprotect from ezintweni ezingafana nezithwalo noma amanzi amnyama ukuthi angababambi angazi khehla lami kodwa ke ibroad nje kakhulu njengoba ngisho uma ngabe kukhulunywa ngamanzi amnyama in short kusuke kumanipulethwa idlozi ukuze lisebenzele umuntu oyiwana yes amanzi amnyama ubuthakathi ake sisho kanjalo ngoba kunzima futhi ukuwabona amanzi amnyama ngani wena Sotobe ngoba lento lo muntu usuke eyenza la ekhaya etshela leli dlozi kuzobe kunomcimbi ngoba uma wenziwa kufuneka insila zala ekhaya nezinsila zabantu uma ngabe nizodla la ekhaya nina uyabona kunezinto ekufuneke ayithathe lo muntu bese eba nenkulumo thizeni emsamo ethi niyababona laba bantu bebela ekhaya yimi ungqoshishilizi yimi engibaphekelayo yimi engibenzela izinto lethani ke wonke amandla kimi mina ngizokwazi ukubanakekela but ukhuluma lokho edlozini because vele kunomcimbi kubonakala engathi lo vele la ekhaya lo muntu ayi usiphethe kahle umanakekela yes because kuyenzeka ikhona imindeni vele kuthola ukuthi kunomuntu oyi1 nje ondlondlobele and futhi unakekela kwakati kwanja kwamshana like and banesithunzi bahlonipheka labantu abanjalo yes because angithi usuke lo muntu ethathe izinsila zenu noma amagama enu kwaphehlwa ngawo lapha okhambeni ukuthi nina nikwazi ukuthobela yena kodwa for how long because nawe unesiphiwo sakho osotoba bakwebele sona abafuna ukuthi siphile emhlabeni yabona sibonakala awukwazi ukuthi wena unga drive imoto noma usebenze kodwa ungabona ukuthi wenzani ujabuliswa ukuthi ubaba umncane noma umalume ukhona like uyangenzela uyabona so that manipulation iba dangerous ngaleyo ndlela ukuthi ayibonakali omunye umuntu wangaphandle noma uthi uyayibuka kwesisikhathi uyayihlola awukhona ukubona ukuthi lo muntu kahle kahle uyaganga ngoba lo muntu usuke ethi bonke lobu mhlandla akakulwisi akavali wena akavali lobudloti la ekhaya but is simply just diverging okusho ukuthi njoba usithi mhlambe take for an example uma sisebenza ecompany eyodwa bese mina ngiya ku HR ngithi umholo kaSotobe ihalf yawo anofake ngapha ke Sotobe uyavuka uyasebenza uyabonakala la ecompany unayo yonke into kodwa into zakhe amandla wakhe akawatholi lento all umsebenzi wakhe awusebenze kanzima awumpay awukho la umbhadala khona ukuthi manje ayibone imvuzo yayo because it's being diverted the star
sabantu bala ekhaya is being taken for usithathwa umuntu oyedwa yabo. Same applies nalezi zinto esibiza ukuthi yini izithwalo zedlozi ziphinde zisebenze kanjalo. So yiyo ke into le esilwisana nayo iba inkinga ngoba lo muntu mesephila uma sibuyisa thina lo mhlanhla bakho la ekhaya sibuyisa lamandla akho izofike ibe nento ereportayo manje ukuthi angisakhona ukucontrola manje yabo bese icala lapho ke manje senidlala lo mjikajo wokuthi ke nawe uyababuyisa lezi dalwa nawe uyazithatha niphinde ayibuyise nayo yabo sekufuna ube nobuchuleke futhi manje ukuthi simshaya kanjani ukuthi avijikelwe yilesi sithwalo noma yilento yakhe ngoba umuntu othwele akukho lulu ukumbulala ufuneke uma umbulala ngathi the very same thing athwele ngayo ukwazi ukuyithwebula uyididele umqondo iphambane naye. Qhawela kithi mhlawumbe njengamanje uma ukhuluma ngalento uma wakhanjwa mhlawumbe la ekhaya kuphunywa kuthathwa induku ekseni kuyohlolwa kuyabonakala yena ukuthi cha kunenkinga yomuntu la ekhaya ophehla amanzi amnyama noma mhlambe lo muntu ophehla amanzi amnyama wenza sure ukuthi kudoma wonke umuntu ngisho behamba bebephuma bephethe induku bengabuyi nalutho. Yes, iyadoma kakhulu isikhathi esiningi ifuna umuntu omidwayidwa noma owaziyo ukuthi amanzi amnyama aphehleka kanjani. But isikhathi esiningi iyafihleka leyo nto ngoba kufana nomntwana wakho Sotobe uma wakhile ekhaya umntwana wakho uma umthengele iuniform wena ummikise esikolweni umthengele umnika imali yokukhera it is difficult ukuthi mina as umuntu wangaphandle ngithi mangibuka bese ngithi ayi uSotobe kodwa lo mntwana uyamhlukumeza else uma ngalalela umama wakhe mhlawumbe or ngilalela abantu abahlala la endlini bayongitshela ukuthi ayi lo mntwana noma nimbona nje ahamba esikolweni enza ini kodwa uhlukumezekile ngokomqondo lo mntwana mhlawumbe udla kayi-1 la ekhaya noma uyathethiswa uyabona so kunzima ukubona ke manje noma ukwazi ukungenelela kulento yalomndeni ngoba nabo lobudlozi usuke engaka convict ukuthi abube mnyama cha abukho mnyama nedi ubudidela umqondo ukuthi ubuhambisa nento lezilwane lekhona ukuthi i-submit noma ilethe zonke izinto ezinhle kuye uyabona so yiyo ke lento ezofike idide phambili kubonakala engathi manje kukhona into uyolokulahla tilwane ulahla izinto lokunigeza ubudlozi kodwa khona lento lokuvela nje efike imosha izinto uyabona abanye bathi nemdliwa la ekhaya kanti cha awukhona umdliwa la ekhaya kodwa kukhona into eyafakwa la budlozi noma eyamaniswe nalobudlozi leyenza ukuthi i-control noma i-divert endlela ekumele busebenze ngayo. Mhlambe omunye umuntu njengamanje I'm sure usedidekile ukuthi kuyini lokho kuyisethwalo na because omunye umuntu uzothi hey umavuso useyichaze kakhulu lento kodwa ngiyahluleka ukuthola umehluko phakathi kwesithwalo sedlozi namanzi amnyama qhawela kithi sithathu sibeke ukusinikeza ukuthi lezi zinto ihlukane kanjani. Yes isithwalo sedlozi namanzi amnyama cishe into eyodwa kodwa uma ukhuluma ngesithwalo isithwalo ke kuyenzeka ukuthi uvuse umuntu ospecific ukuthi uvuse ugogo noma umkhulu lo muntu lo yafuna ukusebenza ngaye noma umuntu ofuna usebenza ngaye la ekhaya lokho kuyahluka ngoba lokho kubhekana nawe nalowo muntu loyo osuke umvusile kodwa yes nako kuzoba nenkinga ngoba kuyenzeka isikhathi esiningi kuye kufuneke umuntu lowo umqali wesibongo noma lowo kuyena wayenamandla la ekhaya kodwa manje lowo muntu loyo kuyena unamandla la ekhaya akabhekanga wena kuphela yabo izoba affecta ke noma ibathinte laba abanye ngoba yes although ufocus kumuntu oyedwa kodwa lowo muntu uyingxenye in part and parcel yobudloti bonke bala ekhaya yabo but kukhona ke futhi manje ukuthi ke manje uma usuthwebula ke manje usuthatha insila nenhlabathi nezinto ezithinta lonke umsamo noma isisekelo sala ekhaya isizothinta ke leyo nto leyo bonke laba bantu sizoba affecta noma ngabe bayazi noma abazi ngoba kuyokwenzeka uthola ukuthi leyo nto leyo uma ngabe
baze bahamba abantu ingakalungi baze bahamba emhlabeni nabantwana bazalelwa ilelo khaya bahamba zaleka bese baphansi kwaleso spell noma phansi kwalobo bomnyama bese kudingeka ukuthi ke manje kuhlungwe kususwe lento le owayisebenzisa wena ucontroller ini lobudlozi yabona kuyenzeka ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi abantwana begcine omunye idlozi la komalume limkhipha la ekhaya uthola ukuthi usehamba uyokhulela komalume nimangala ukuthi hawu kanjani lo mntwana lona wakuthanda ngale komama wakhe kodwa sibe samenzela yonke into kanti idlozi liyazi lona ukuthi khona into lembalekisa kuyo eyumkhuba la ekhaya noma kwenzeke futhi uthola ukuthi uma kunento enjalo lo umuntu owayizogana la ekhaya ebese ephinga noma ebese ehamba yolanda ilongwe ayothoza noma ethola umntwana ngaphandle kube ichilo lento la ekhaya kodwa kube yinto idlozi yenza sho ukuthi ishayeleka phasi uthola ukuthi sekunomntwana la ekhaya kodwa ongazaleki kulesi sibongo kodwa lo mntwana bamlethe strategically ukuthi akwazi ukuthi alungise lobu budlozi lobu aqhamuka kubo balapha ekhaya kube kuyize angasiwona wakhona kodwa ngokuthi uyinsila yokuthi ukhulele khona nanokuthi uzalele umama wakhe selapha ibese leyo nto leyiphakama kanjalo ukuthi lo mntwana akanikezwe lawa mandla futhi kuye lama the side effect noma i-effect yalamanzi amnyama ingahlali kuye kakhulu abantu abaphehla amanzi amnyama ekhathini eziningi ngokwe-age kuyanakeka noma ku-specific ukuthi amanzi amnyama mhlawumbe azophehlwa umuntu omdala wala ekhaya noma mhlawumbe nje noma kuthiwa uthunjana noma usemaphakathini ungakhona ukwaphehla yes ngoba amanzi amnyama even though isikhathi esiningi kuba yilaba bantu esibabathemba ngayo impepha noma babathemba ngomsamo yabona kodwa ngenxa yazo izinto lezi eziyithwalo ngoba sinabo phela ozakwethu abafika la bakhulume boldly ukuthi sinazo isithwalo sezozi 25,000 noma whatever amount abasinika yona isekuyenzeka ukuthi nami nje nawe umncane nje hawu wena usuthwebula amadlozi usuthwebula umsamo ekhaya usufuna ukuthi ezwe ngawe uyabona so kodwa kuyenzeka lokho with the help yomuntu oyinyanga okhona osemidwayidwa ofuna ukuthi ke enrich noma aphakamise umuntu othile ngaleyo ndlela thizeni uyabona but yiyo ke lento esiyishoyo asisho ukuthi abantu kumele sibahlulele wena sodobe emsebenzini wabo kodwa how would you feel uma usunenkinga wena ekhaya noma even ufuna ukurefer usisi wakho kodwa uyazi ukuthi mina ngina option yokuthi ngithwebula amadlozi ekhaya lo sisi wakho umletha la kimi anenkinga uzothemba kanjani ukuthi one day angeke ngiwathwebule amadlozi kunzima kakhulu mfethu so engisho ukuthi ezinye zezinto we must be careful as sibalaphi bendabuko ukuthi are we called ukuthi sakhe isizwe noma siyasibulala because the information esinayo kubalekile ukuthi sibe nayo but we need to be wise about it nangendlela ubunyanga obumele ubunyanga buyimfihlo uma ngabe umuntu ekubuza nje ukuthi ubunyanga buyini the first thing oyishoyo ubunyanga buyimfihlo because ubunyanga sikhuluma nangesigodlo yini isigodlo as the word lisho ugodlile yes so ugodla imfihlo ugodla amahlazo ugodla izinto zabantu so kunezinto futhi engizigodlile engakwazi ukuzikhuluma kanje ekufuneka ngizikhulume nawe usesigodlweni sihleli kunezinto okumele wena ungazazi ukuthi ngiyakwazi ukuzenza omunye umuntu azazi kodwa omunye thothi umfowethu uyazazi thothi unkosikazi futhi naye akazazi depending to whom I am dealing with noma ngikhuluma nobani ubunyanga bami must cover that capacity uyabona so kungaveli kuvuleleke nje because leyo nto leyo isenza ukuthi abese abantu bayasifonela bathi
bafuna ukuthwala noma bafuna imali umbuzo umuntu usebenza apha athi angisebenzi bese uyabuza ukuthi ukhona umuntu ongavela athola imali nje angasebenzi bese uyabona ukuthi is this norm efike sibe nayo la kuma social media because we are not wise in how we are dealing ngezinto sihamba sipromote izinto ezikhona yes but we are promoting them negatively and we are affecting the way of thinking yabantu mayelana nokwelapha mayelana nomsebenzi wethu wendabuko because we into esizama ukuyenza all what we are doing we are sharing information and the information esiyisharayo asizama ukuthusa umuntu kodwa sizama ukumtshela umuntu ukuthi kukhona izinto ezinje and you should watch out ukuthi lezi zinto they have not affected your family as far as life is concerned and ukwazi nawe ukuthi uzitacklish but it should not be izinto ezenza ukuthi uma sekukhulunywa ngomelapho wendabuko kubonakala ngathi we are destroyers ngabathakathi yes iqiniso qhola ke so mfethu ngibona ngathi amanzi amnyama ngendlela owachaza ngakhona into enzima neyingozi because makuthiwa aphehlwa umuntu oyi1 onemali nothembakele la ekhaya kunzima ukuthi impumelelo ibe khona because omncane nomdala usisi nomalume nomzala uya kuwe yokutshela ukuthi ama plans wami ami kanje kanti vele uya kuye umthakathi uyabona uya kuye ngibona ngathi ayingozi qhawe man ngibona ngathi ayingozi kumele abantu bebe pay attention kakhulu kuleyo nto mfethu no kakhulu because amakhaya afile nje abulawa ileyo nto wena sodo kodwa ke ubudlozi ngiyabuthanda ngoba ubudlozi angeke buye nganxanye njengamanzi noma ngabe ubudlozi bufasekile noma budidekile buhanjiswa nezilwane kukhona into esiyibiza ngokuthi izithunywa ezizohamba that's why ekhaya kuyaye kube khona umntwana obakhona ombathwa imimoya in every generation uthola ukuthi kunawe kubafweni kulesigaba eniphila kuso kukhona lo mntwana lo ozobocokiwe ozohlala ile mimoya that is not because kufunwa ukuthi kube nenyanga la ekhaya noma kufune kuthanda ukuthi kulashwe cha into yokuqala imimoya that needs to address izifo eyisekhaya izifo ezikhona ekhaya egcekeni impela imimoya what things to address izinto awukwazi ukulapha isizwe ubungaqalanga walapha ikhaya lakini and that is why uma ngabe umuntu ediscover ukuthi unesiphiwo unemimoya unani yonke leyo nto leyo should align to umsamo nendlela abantu bakubo bamvezele ngayo ukuze akwazi ukuba isolution la ekhaya yes but unfortunately lo malume ozobe phehla leyo nto leyo once wa identify loyo mntwana uyamcindezela noma uqala ngaye lokumkhova noma ukuthi amenze isiyingayinga ngoba uzamphazamisa yabo so isikhathi esiningi ngeke ngibuka abantu when there is a great gift in the family there is equally an opposite great an opposite a person abazom raise in that family ukuza oppose that gift so kodwa uma mabe laba oppozana lona uphethe izinto ezinhle lona uphethe ithunywa nobudlozi obuhle obufuna ukugeza ofune benzelwe kahle lona uphethe amanzi amnyama so laba bantu laba they sharpen each other iron sharpens iron uma ngabe njengoba nje ungibona mhlawumbe ngingwazi amanzi amnyama namhlanje ngimncane because ukhona vele umuntu owake warizwa noma okhona ekhaya owabhedla lawo manzi kwafuneka mina ngithola ama solution kuleyo nto leyo and uma overcome lezo zinto lezo is that's when you get the skill nama tools nokwazi ukuthi lento le ufuna uapproach kanje lena ukuze iphele ufuna uyenze kanje so sizama ukuveza ukuthi uNkulunkulu nethonga bayayihlela lezo zinto lezo ngendlela yabo and one thing for sure kuwo wonke ama families esengwasizile ngamanzi amnyama kuba khona vele lo mntwana ohluphekayo ongakuthola ukuphumula yabo aloba bamvezela izinto ukuthi ubani wenza lokho ubani wenza lokho because bazama ukuthi nabo benze njani bakhululeke kulento yabona yeah but yet
at the same time here we are singabelaphi. We are sitting on TRC. Yeah. Iphehlana amanzi amnyama. Okushuthi lento yamanzi amnyama yenziwa umuntu onomhobholo nje ekhaya. Ngifuna ukuthola qhawela kithi lapha na ukuthi mhlambe isixazululo samanzi amnyama esaphehlwa ukhokho kodwa esilokhu sikhona la ekhaya siqhubeka sixazululwa kanjani? Yes. Kuyenzeka Sotobo ngizokunika 2 options. Kuyenzeka uthola ukuthi uma sibuka kunokhokho wakho owaye waphehla lamanzi amnyama kodwa ngenxa yezithwalo ngenxa yetilwane ayehamba nazo ngenxa yezinto naye ezazimbethe noma eziqukethe ayeyisebenzisa uthola ukuthi noma singathi siyamhlambulula akahlambululeki and we must make peace with that. Okay. Kukhona idlozi ekumele silibuke ukuthi leli lo mkhulu lo there's no hope for this one. Hayibo Asimlahle. Hayibo mayanguza mina yanguza. Kukhona idlozi okumele lemukele ukuthi vele ngekusalunga la. Ngasiphi isizathu? Because it was lo muntu unalezi thwalo. Okay. Lo muntu uhluleliwe emndenini akakhona ungena emndenini. Ukuze lo muntu aqhubeka akwazi ukungena emndenini kufanele lezi zinto azidlulisele phambili. That is why ke kuhamba kuvuka omalume noma abantu abaphilayo nabo bangazi ukuthi baba nezinhliziyo ezimbi bayithathephi leyo mfundiso because they were never taught that way. But kunolobudlozi lobubi lobuhamba buvuke la ekhaya. Yabo. Yeah. Bukhona ukuthi ke uyakhona ukubugeza obunye. But I've encountered situations noma ihlandla lapho uthola ukuthi noma ungathi uyabugeza. Angeke buze buye ndawo lo muntu uzomgeza today kusasa ubuyile uphethe lezi zinto yabona ngoba lezi zinto kufanele zidlulele phambili zisebenze. So what is the solution uma kunjalo? Lo muntu siyamdingisa siyamsusa kulomndeni. Yo uma isuswa lo muntu uyiswa kuphi? Noma uyathathwa because lo muntu sesesigodlweni relax ukuthi sikuthiya sesesigodlweni ake ngithi nje mina nawe manje sesigodlweni uyiswa phi lo muntu uyiswa remember sikhuluma ngethonga sikhuluma ngomoya sikhuluma ngedlozi lelithile. What we need to do is identify exactly sithola igama lakhe sithola ukuthi ubani uza nani kuwe. Mase sikutholile lokho siyahamba siyaphesha komfula. Sifike siyaweqa umfula. Sifika ngale ngaphesha komfula sezimgelengwane ekhona. Simhlukanisa wena uyamtshela futhi uzofika ugeze lapha phezulu kwendwangu emnyama ngemithi ethile ngezinto ezithile depending ukuthi isimo sakhe sinjani. Owesinye isikhathi usizofika simnika izinto ezidliwayo simnika utshwala simnika amanandi ngale sithi sala la yabo kusuka namhlanje abantu abaningi engibenzele umetodi uyabuya futhi lo muntu kodwa akabuyi kahle kwesinye isikhathi ubuye ethukuthele ukuthi uthi manje ke lento zami ngiyise kubani njoba songilahlile yabo ngikhumbula nje omunye usisi waza waphupha the following day uphupha lo yena lomkhulu kodwa indlela zabo ziyahlukana yena ushona le nalo ushona le okusho ukuthi senze lesehlukaniso because you must understand something Sotobe lento ifana nokushada lento yokuthatha ubudlozi ukwamukela ubudlozi obuthile uma uzobamukela kanjalo ukusho ukuthi ubamukela nezinkinga namandla nezinto zawo namathayithayi wawo. Same example noma uthatha umuntu wesifazane yabo kunezinye zezimo esizokutshela zona ukuthi lento Yesu ungayithatha ungamamukela lo muntu kodwa ufuna wazi ukuthi namhlanje wena ngeke usagana noma ufuna wazi wena ukuthi namhlanje usuzophatha imithi emibi usuzothakatha yabo. Ngiyazi koza kwethu abaningi bathi hayi sina siyaligeza idlozi ngiyakuvuma lokho ukukhona ukuligeza nami ngiyaligeza but likhona leli ongeke kufanele wenze sihlukaniso ukuthi asihlukane ndoda
for good. And kube kuyidlozi lakho hayi ukuthi kube umdliwa. Yeah. Ngikhuluma ngomdliwa, ngikhuluma umuntu mina lo ukhokho noma lekuthiwa umkhulu kuwe. Yabo? And but it's a topic for another day yokuthi I mean imagine it this way. Uma ngabe unebudlozi kodwa sikhona ukuthi ubudlozi bakho sibuthonje noma buthwebuleke kuwe. Yeah. Yini ekwenza ubelieve ukuthi angeke sikwazi ukuhlukanisa nedlozi lakho silithathe? Hey, yeah. Mangithi lo yamuntu ngingakhona ukumlahla, why ungiphikisa ngoba ngingakhona ukuthi ngoba usebenza nje uthi wena unamadlozi ngiwathathela wonke lamadlozi ungaphindi usebenze. Yabo? Yeah. Ngiwavale nje wonke kuwe. So yileyo nto lesishoyo, but asifuni ukuyisebenzisa in the negative light. Sifuna ukuyisebenzisa ekulapheni to bring about a solution. And siyisebenzisa lento ngoba kunesizathu lesiqandikhanda ukuthi asisakhona sifuna lo mntwana ephile, sifuna ukuthi uyekwazi ukuthi uye phambili. That's why sithatha le route le. Yeah. So mhlambe ungitshela Rithi uqala ukuthi okuqala mhlambe umuntu kumele nje nimdele nithi lo siyamyeka siyamhlukanisa nawe eyesibili iphuthe uzonika indlela ezimbili ze solution kumuntu owaphehla amanzi amnyama ewukhokho. Yeah. Yes, eyokuqala ile yokumgeza. Okay. Eyokuqala ile eyesibili ile yokumlahla. Well, the option ngoba sifuna ukwakha wena Sotobe yonke into iqala la egezekeni ukuthi sibuke ukuthi angeke sikwazi yini ukuyigeza lento. Kodwa kwesinye isikhathi ukuzame ubone ukuthi lonto noma ungayigeza you still have a problem. That's when ke sisithi siyayilahla ke into enjalo ngoba lento isibuyisela emuva wena Sotobe ekutheni kunabantu abaneziphiwo bahambile bothwasa bahambile bathatha amajazi bathungisa amajazi balandela according to indlela ekufanele balandele ngayo izinto, but izinto zaba zilungu. Yeah. I had a lady who flew from East London ezela kimi etuzolungisa umndawo. Yeah. Mayifika la sesiready izinto sengiyithengile mina. Kodwa bese ngiyahlola mina ukuthi mangithi ngiyahlola ngibathe ngiyabuka lento esiyenza ayilungi. Awu lento ayilungani. Only to find out ukuthi kunomdliwa. Mase ngimtshela ukuthi icon lento yakhe ayilungi wena nomdliwa onje. Lesikhathi ke naye khumbula ukuthi nakuye emathongeni nakuye bake bamvezela inkulumo enjalo. But uyabona ukuthi lento lo muntu into zakhe all her life usekhulile manje. Yeah. Zihamba zistake because kune entity noma kunento ethile lezenza sabudlozi lobubi la kuye. And until siyilahle leyo nto leyo akakwazi lo muntu uku-entertainer noma ukubuka ukufocusa esiphiweni sakhe asinikezwe abantu bakuba badala. So that is why ke namhlanje le ndaba ibalulekile le yamanzi amnyama noma yamadlozi amabi ngoba without yona we have a lot of frustrated people abangazi abanye abagcina imithi ingasasebenzi kubo. Abanye bathi sengihambe bangilahla izilwane 10 times ngenzani izinto zamazilungu. Uthola ukuthi unalokhokho omubi noma unento eyumdliwa eyavuswa iyafakwa lo budloti bakho efuneka iqale kususwe yona kuqala ukuze into zakho zikwazi ukuthi uma uyithinta zixhume ngoba yiyo efike enzeni ifaka unyawo ithi into usuyihlelile ithi into isiza kahle ivele ijike nje ibhekele yabona bese kusoleka belaphi bendabuko kodwa phela nabo basoleka kahle ngoba abakwazi ukuhlola. Ngiyadla azangishaya ngiyabuthi uyagadla kamnandi. Yeah, that is why when Sotobe kuyo yonke into even nabafowethu abathwalisayo aswala uma ufuna ukuthwala hamba uyothwala. But we've had encounters of people asebebuya lezi zinto azisebenzi. Bese siqala sihlola thina. Mase sihlola thina siyabona ukuthi why lento ingasebenzi kuwe. Yabona? And when usuhambile wayokhipha imali le. Yabo?
in fact nje ufuna sivumelane ukuthi from today uma ngibona ku-TRC usofuna ngulahlela isithwalo ufune uphinde uzobhadala the same amount uyibhadalele ngingathi usilanda ngoba phela angazi mina ukuthi lento sesiyikhuluma kangaka siyalahleka yini isithwalo ndoda siyalahleka what if usiye a contract siyabrijeka nazo yazi ngingaba naye enye episode la ngikhuluma khona ngesithwalo se-contract ukuthi ukusina kwamagosa akufani okusho ukuthi ukwenza kwabantu akufani but isithwalo siyabrijeka siyalahleka kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi isithwalo ukuze singakulimazi kufune usilahle ngesinye ngani usilahle ngesinye okusho ukuthi for example you ushayela imoto you drive this powerful car uhamba ngeRanger emahlathini uyotheza izinkuni mawufika le emahlathini ucomfortable vele uhamba ngemoto right mayifika ifa lemoto lapha awukwazi ukufonela ithezi ukuthi izokulanda ehlathini you need to phone a wild tracker or a raptor and equally imoto esezingeni lale elikulethela ukuze nayo le ikwazi ukumela in these conditions okuwo so that's what I'm saying to you ukuthi ukuze ungawafili lama side effects ukuthi manje sengikhona into esengiyilahlile sekufuneka kube nenye into ezoba in equal force but manje imelane nawe nokuthi iqhubekisa this contract osoyilahlayo ay mfana umdala lena angifuni singene kuyona ngoba njengamanje ngiyabothi ingisa kwelinye hour ayingisa kwelinye no so ithinta ngelilanga ngeke ngayithinta kwamanye ama podcast but even though ngingathanda ukungena kakhulu ezithwaleni because abantu ozakwethu badumisa zona and balahlekisa abantu because angifuni mina angisho ukuthi izithwala zikho and angisho ukuthi igubhu ningazilandi but yazi ukuthi ulandani no ukuthi wena ubani no ukuthi wena uhamba nobani no ukuthi wena ubekelwe siphi isabelo sakho because uma uzomisa lezo zinto bese mina ngithanda ukuthi wena ubeke 10,000 noma ubeke 100,000 la ngithatha imali yakho yabona in fact kubo bonke laba bantu abathi bakhipha izithwalo 10 yabo umumisa abantu abawu10 kuzosizakala mhlambe 6 or 5 le enye ngeke isizakale because wazi ukuthi is one size fits all kanti kufuna ube midwayidwa uma usungena kuleyo category uwazi ukuthi inhlobo yosotobe ngiyifaka la inhlobo kwesinye isikhathi sotobe kumnandi ukuhalela into kodwa uma uqeda ukuyihalela lento zibuza ukuthi ikufanele yini wena iyakuvuma yini yabona nami ngiyafuna ukuhamba ngePorsche but isimo sami enguso ngiya understand ukuthi hayi angafiki elizingeni lePorsche so the same applies kunezinto abantu abayifunayo mase ngimbuza ukuthi ngoba uthi ufuna abafana abafishane uyazi ukuthi abafana abafishane mabasukuma mele besukume nomfowenu noma nodadewenu bese uyacala ukubamba ikhanda ngithi uyabona ukuthi uhamba ufuna into ongayazi and wena utshela ukuthi yeza no 100,000 lento uzayithola yes uzayithola but what are the consequences thereafter Khala kithi sengiyovala nje ngasekugcineni ngifuna ukuthi ngibuyele entweni encane nje esike sakhuluma ngayo kodwa awufuna ngiyithinta kakhulu ku-episode edlule leya 18 bakhona abanye abantu abakhuliswa ispoki noma kwakunesimo sespoki ekhaya sikwazi umncane umkhulu kodwa mhlawumbe mase kushonela umuntu okade esicontroller kube ukuthi wena usufuna ukusilahla lesi sipoki manje sesithi wena wakhuliswa yimina never ube nempumelelo mfethu wayikha phezulu abantu bayibuza kakhulu bathi sotobe why ningagxilanga kulento because siyenzeka
kakhulu isikhathi esiningi yizo izinto lezi ezifike ihluphe zidide kakhulu inyanga nozakwethu because iapproach yabo bafuna lento ukuyithatha bayilwise okay yabo kanti ukuyilwisa kwabo angeke ikwazi ukuhamba. Take for example uma ngabe ushadile wena Sotobe unomnkosikazi yes unkosikazi unephepha une marriage certificate yokuthi uSotobe mayedlula emhlabeni into zakhe zibuyela kimi njengomfazi wephepha. Uma ngabe usekufika bakini sebezothatha into zakho ngendlozula kulonkosikazi ikhotho lizofuna amaphepha. Iphepha ikhotha lilalela ukuthi benimzonda benimthanda benenzana so that is why ke naleyanto le yamase ngabe umnikazi esehambile uma niyikhipha la ekhaya sekufuneka amaphepha. Imaphi lawo maphepha? Izinto imiso ezamiswa ukuthi cha wena la ekhaya uzosilethela umnotho silale sidlile ukhulisa abantwana bangahlupheki bevikeleke nakuzo zonke izitha. Manje leyo nto leyo masoyifunda ke manje uaphinde washo ukuthi mhlawumbe ngihamba wena uyoqhubeka usebenze la ekhaya mhlawumbe nginikeze ubani ngoba kulabo abantwana bakho kufuneka kube khona umuntu ozokwazi ukuqhubekisa leyo nto leyo ongeke umfihlele yonke into ozokwazi ukumtshela. Inkinga manje ukufa kulisela kuyazumana kubazuma abafowethu bangakalungisi leyo nto leyo ukuthi cha leyo nto ufuneka ilungiseke ngoba kwesinye angithi phela wena Sotobe lento mawubuya nayo ifuna lento inazi la ekhaya either bazobageza ngayo noma izofakwa epapeni elizodliwa la ekhaya ukuthi lento ikwazi ukuthi inazi nonke igazi lenu noma isithunzi senu sazeke. So lento ayisalahleki ke ngenxa yokuthi noma uyayithatha lona athi uyoyibeka emfuleni noma uyoyenzana lento iyalazi igazi lakho uma lisaphila lisashisa elakhe igazi la ekhaya it will always cling to that lineage and the problem is nabo beza kithi sekulate sekuneyikweletu okuthola ukuthi lento beyazi ukuthi ubaba bekahlaba ngoKhisimusi sicabanga ukuthi wena wenza uKhisimusi kanti uhlaba inkomo elinye ikhanda lenkomo noma igazi noma iphaphu noma ini kukhona inyama nathizeni bevela iduke yabo. So already uma sekunalezo ikweletu lento isiba nolaka la ekhaya and sometimes remember isithwalo is a system. So uma ngabe le system is corrupted sekune various la kule computer. What is the various? Uma ngabe kwenzeka ukuthi lento seyithukuthele kakhulu yagcina seyihlabela isi corrupted ayisakhoni ke manje lokuthi ibuyele back to its original state. Isizoqhubeka ihlabe isizoqhubeka iyone yenza umonakalo la ekhaya. But this thing was never behave ngaleyo ndlela from the beginning because yayithola into yayithola yayihamba ngendlela ngononina uyabona. But once yaba corrupted isiba inking and that is why ngitshela abazokethu umuntu umtshele ukuthi hamba ugqume la 3 days asuke yena ahamba yogeza angaqhumi hayi mkhulu bengicabanga ukuthi mangigeza ku right kodwa is the very same person ofuna ukubuza ngezinto ezinkulu ezifuna umthetho bese uyabuka ukuthi lokhu kusafufusa ufuna isithwalo but you are failing to take an instruction yokuthi hamba uqhume 3 days when ufika yageza kuphela. Uyabona ukuthi abantu they must be willing to help themselves first ukwazi ukuthi ube nomqondo osolid ube nomqondo ofuna ukuzisiza wena kuqala before ukwazi ukuthatha ama instructions and unfortunately izinto lezi bezibukwa zonke lezi before siku introduce ezintweni ezithile amakhehla but manje izinto ozakwethu sebazenza budedengu because sekunemali. Mina ngeke ngafika eSwatini ngiphethe imali yangemali. Kwelinye likhehla ngifuna into ethile hayi izithwalo. Angifundise nje umuntu othile. But wala. And makala lo muntu uyahlupheka okay mhlambe akahlupheki but I'm trying to say there's a need for le mali. Uma ngimnika 100,000 it can change something la endlini kakhulu but lo muntu prefer ukuthi based on principalities omnyanga angayithathi le mali
because kunezinto azazi ukuthi zizombeka engcupheni noma asafuna ukuzitesta kimi icala yabo. But how many of us really have that disciplined esikulo mkhakha esikuwo today? And into efike bese isenza ukuthi silimaze izwe noma silimaze abantu because we sinika abantu siba introduce to levels abangekho ready kuzo. Yeah ne. Yo, khawula kithi amazi amabili amathathu wokuvala noma wokuvalelisa mfethu. Cha, amanzi amnyama ingozi ekhaya, amanzi amnyama aphehleka ngendlela eziningi. Kuyenzeka uthola ukuthi kunamanzi amnyama aphehleka okhokho noma aphehlwa abantu abaphilayo kwamanje. Leyo nto leyo sithi abantu abayisukumele bakwazi ukuyilungisa because hiyo yenza ukuthi isikhathi esiningi imithi ingasebenzi, izinto ekhaya zingalungi, abantu bangaganwa, amawathi bethinta izinto zifatalale. So sifisa ukuthi abantu sibalekelele kakhulu kuzo zonke lezo zinto lezo. Siyatholakala eCape Town, Claremont, siyatholakala eMpumalanga, Morgan Zone next to Emelo, siyatholakala eGauteng in the Vaal south of Joburg. WhatsApp number is 076 8466131. Prophet Mavuso. Siyathobe kakhulu last test sakhuluma khona kwaLumela sathela inhlabathi ePalishini lamanye amadoda sicela sifakele izandla emanzini cha vele ugadlile uma ungena mfethu gadlile vele uma ungena cha bekukhuluma nje soTobe okungatheni sizama ukuthi singabe serious kakhulu kodwa ke awugadlile kodwa ke ayinsizwa ngiyazi ukuthi ziyothumela isixhanti mfethu kusho ukuthi hayi siyalibona leyo phela engqwele hayi asithokoze kakhulu soTobe sithemba ukuthi khona bakudobhile kunjalo abadobhe khona makhosi kehlela siyabonga leyo phela engqwele kodwa noma ngabe ke eselophile kunjalo bakithi sihlezi sisho njalo sithi asibiyeleni lapha esavela khona. Gama lami ngisazi ke wakwasibiya manje ngithatha ikhwama zami ngenkosini mabhudu wesithathu kwaTembe inkosi engadli inkomo zamuntu edlela imbabala nenyamazana ehlathini. Wena lapha kwekhaya inkosi ikwenze kahle. Danko.